Staršia osoba Kim Hyeongu nie je schopná používať pravú stranu tela potom, čo utrpela mŕtvicu. 손 이쪽 한쪽을 다 못 쓰니까 화장실도 끌고 가야 하고 다 끌고 다녀야지 혼자 못 다녀. Zdravie manželky pána Kima tiež nie je dobré, hoci sa o pána Kima stará. 나도 저 사랑병 2달 입원 있다 나왔거든. 여기 심장 요 판마진 이거 두간에 떨고 또 8번 뼈가 가라앉아 그거 수술하고. 그래갖고 한 15일도 안 됐는데 이 지경이면 그게 죽겠어 더 나도. Hoci obaja majú bolesti, nemajú členov rodiny, ktorí by sa o nich mohli postarať. A tiež trpia finančnými ťažkosťami. 간호하시면서 어떤 게 제일 좀 힘드세요? 이제 힘든 게 평에 이제 치료비가 뭐가 이제 비용 나가고 막 그런 것이 힘들죠. 누가 돈 10원짜리 안 벌고 그 정부에서 보조해 주는 거 그거 갖고 하려는 게 힘들어. 기주고 사야지 뭐 어디 하지 그런 게 힘들어요. 그런 게 힘들어 그런 게. Nemocnica rehabilitačného centra Gyeong-in a medzinárodná nadácia We Love You sa spojila, aby doručila lásku matky. Predsedníčka Zhang Gilza a členovia nadácie We Love You hľadajú znevýhodnených susedov, ktorí potrebujú starostlivosť a podporu ich komunity. Nadácia nepretržite poskytuje susedom v núdzi zdravotné a životné náklady. 국제 We Love You 운동본부에서 저희 병원에 입원해 계신 두 환자분들을 이렇게 오늘 나와서 도와주시고 또 훌륭한 치료를 지속적으로 받게 해주셔서 아주 감사합니다. 오늘 아무 저기도 없는데 그냥만 들어와갖고 세상 그렇게 다 해주고 오늘 또 오셔서 감사하고 너무 감사하고 내가 오면서 눈물도 나오더라고. Aj keď je to ťažké, ak je tu niekto, kto zdieľa naše ťažkosti, môžeme napredovať krok za krokom k nádeji. Predsedníčka Zhang Gilza a členovia nadácia We Love You, ktorí žijú život spoločného zdieľania, budú spoľahlivými susedmi, ktorí ponúknú pomocnú ruku v čase núdze.